chibai ule voin hi July ni ruk sang ni le somni pakhat thole di ania voin chu kalemiau lama Christian ni lo covid wanga boral an halral seng lo ani bera chumi ma in dalan te tha ani thu hi lo ngai thlama sa ila khin u township a piuso thia pol hroi tu tha ani second region khin u township yuatan khu a tukin July ni ruk jingdar sri le chan vevel khan piuso thia pol hroi tu pakhat tha ania tual sung mi pakhat chuan jingkara tha ani leileta yuata khu a piuso thia pol hroi tu u omiai kumsamnga pani mi chu chema sana hnu ma nain alo thi ani tin asoya u omiai hi khin u kho chaklama thalai te piuso thi te ninga tel tura som kwal tu ber ania yuatan khu a military council teruat kholal u pho chho chu khu a omngam lova mundanga ombo wangin administrator na po u omiai hian achel kop ani khin u township a piuso thia pol hroi tu hi tu tha nge engpol nge anni ti chu tun thlenga hriat alani lo ani teya chang township a military council teruat administrator ka hlum ni in a u hmeichhia po ka hliam ani tanin tai region Thawe district teya chang township Sophia kholal u te so chu a chen na ina tukin jingdar kuwa khan mai tuam mi panga in an ka phlum ti hriat ani silayan ka alai chuan u te so chu atan chi a mai tuam hawin u min an kap zui zela athingal ani u te so u maichia po silai mu in fu in damdoi in lama phurngal ania adin hundik tak hria chian thai alani lo u te so chu Sophia khu a military council du lo na kongzo chanchin sipai te pethin tu dalan ani thu Sophia khomi puite chuan an soya sipai ho chu kho chunga hian lutin security a khole to viau ani Southern Dagonga NLD Vengsung Working Committee member U Khincho chu piuso thi polin an ka phlum Rangoon region Dagong Khothar Chimlam NLD Working Committee member U Khincho chu piuso thia polin nizan khan an ka pa anupui po amala fu in enkolmek ani thu Vengsung NLD party member te hne na tanga hriat ani U Khincho le anupui chu nizan dariat pel hnuwa piuso thia pol mi pahni bike chuangin an ka pa U Khincho chu amuna thingalin anupui jok ero chu amala an ka fuwa anu loka sipailam lokalin U Khincho ruang chu an labo ngal ani NLD party member pakhat chuan town dugong veng thler somnga pasaria chuan mi akan a oma vai pathian biak in po oma chumi pahni inkara zeya miain konga cold drink le petrol dor in honga ani NLD ya U Khincho chu bike chuang mi pahni in silain an ka pa alu avoi khat afua a oma voi ni an kap le boka athingal anupui chu amala an kap fuwa sipai motor pali le kar pahni lokalin U Khincho ruang chu an la a ani hi township chunga mantur arrest warrant lisa atela abik bolai ania in lama ron hole na po thakhat vel chi alani akap tu te chu piuso thia pol anni bak anom lo ti in asoi town dogonga hian tun hnaya ahnam zong te ma ba ta ho piuso thia pol le USDP member te chet lakna chi sang sang om chhozu thu tual chungmi ten an soya July ni po khan min chian khuwa NLD party member zirtir tu mo hainle anupui te chu piuso thia polin an lo ka phlum to bok ani dimo soa in sangna bungrua zorna dor kar chia an ruk bungrua te chu mi puiten military council an tanpuina ti in an thedar July ni li khan military council ten an chanchin bu mi awariya an tarlan in siate sakthat lena tura thil thon pek bungrua an ti kha dimo soa pi aw yadana dora in sangna bungrua an rukte ani thu dimo so tol chung mi pakhat chuan asoi dot thu an thedarna chuan dimo so township a sa kho in pakhat department building somli in som paruk phekhong le mobe township a department building pakhat le in somni pathum an siam that le thu phua chopin dot thu an thedara ma se in dona awangin dimo so township a akhomi puite chu tun thlengin ram hnuaya an laral tlan ani military council te thil pek dong turpo in kho ate hian mi pui anom lo awangin an hnai vai mi then khat chu mi pui anga lemchangin thla an lak puya bungrua te chu motora hlang le in sipai battalion obna lama an phur le vek thu dimo so generation z te peisa pos ani sian state chimlam phekhong le mobe le kia state karen ni chunga
loi ko le dimo soa in le building chia te hi terrorist sipai te le karen ni National Defence Force KNDF te inkara inkana thenga khan military council ten ral thuam liana an ka vak awanga chia te an ni Pagori Jenthlang lam Pi Township Moza Khopel mu tho khobula yangong le pi rel kongchu nimin zu ninga zandaruk le chan vevel khan bom chiat ani thu tual chungmi tenan soi tual chungmi pakhat chuan sipai motor pathum alo kala silai metpuakin min ron rik rapa renguna tanga local le khathon rel po achol pha ti in asoi bom apu anu chuan lapuak lo bom pakhat mu ania military council sipai ten fine ha an thok ti siat ani Colin kho in omna atla chetan Township level administrator sompani z anin nuk dok Second region Colina khuale venglal administrator te chu in nuk dokin khochung le veng chung in omna le in rel bolna atla chetan ti siat ani tol chung mi te chuan Township General Administration Department a Deputy Administrator telin vengle kholal somte an ban thu an soya Colin Township General Administration Department a staff Deputy Administrator Uchianmi Aungchuan Juni somni panga khan banna alo thelu to a chutiang bokin uwin tangpo in July ninga khan Administrator member ni na atanga banna lekha a thelut boka Colin Township Min Kong Khanta Kholom Administration Chairman chuan July ninga khan banna thelutin yintai kholal utain thun po in ani na le anna chel su July nili khan alo ban san to bok ani July nili atanga Colin Township chunga in nuk dok te chu Tangchia Kholom Kholal Umyo Winzo Mo Nam Kholoma Administrator U Thewin Chongpin Kholal U Winzo Thun Tagaung Ain Kholal U Sangke Tayachi Kholal U Min Sue Singang Kholal U Aumen le Aukan Kholal U Chin Nain te an ni Tanin Tai region Palo Township Lekku Administrator chen na ina bom apu nuwa ani na atanga a in nu do na le kha thelu ani July ninga jingdar ni vela military council tarua kholal uten na ya chen na ina bom apu ka tuma hliam ero an om siat ani lo bom pu nu July ninga khan kholal chuan ani na atanga aban na le kha thunei tu te hna a thelu thu siat ani tol chung mi pakhat chuan ban na le kha a thelu thu siat ania ma se aban tak tak don le don lo chu siat ani lo ti in a soya utan nen chu military council sipai te nen englai puwa thil ti ho thin an nia khochung me te chuan dalana an da ani hetianga kholal le venglal te an ban tak sup sup na chan ber nia lang chu Colin khu a KIA le PDF te tangkopin military council sipai te lotling taka an beile theiwang ati thaya tun thlengin an lain kap deuh reng ani Military Council in Sarkar Ramle Building somni pathum privatize don Zuni somni parukhan Military Council chuan Ministry of Project and Finance Department MOPF chuan a website le Damira Chanchin Bua NLD Hunlaya Sarkar Ramle Building privatize tura alo ruam manlok Ramle Building somni pani kudam parukta chu sumdong million te hna shala hlanchon ani tur thu alo chua to a kachin sagai Tanin Tai Pago Mon le Sian State ta om Ramle Building in somni pani kodam thilche khomna parukta chu open envelope tender system manga July thatop thlenga chan thai ani thu riat ani NLD Sarkar masa khan heng sarkar thil neite privatize atum lain COVID-19 in tlak buakin a hlotling man talawa tuna military council chuan thunai na alak atanga athanga na vela sumlak lu theina hnar dap kualin ralchu atumta ani CRPH chuan March thachung khan thunai na latu military council sumlak lu theina kongthum dancha tumin mipui alo nor to a chung sumlak lu theina hnar te chu mipui chia tax atanga sumlut sarkar kutken sumdon na atanga lut sumle ramdang poisa puk na atanga lut tur sumte an ni kumsang nile somni pakhat financial year chunga mipui chia lut tura ruam hanchu chiat billion sangriat le zaruk electric bill atangin chiat billion sanga le sangsari inkar sumdon na peng dang atangin chiat billion singkhal le sangni vel ani thu CRPH chuan thu chu alo siam to a chu wangin NUG chuan military council sipai te ro rel na le ramchung in rel bolna ti khailak turin chia pek lo
sarkar sum siam na hna chi sang sang atanga sum lut te military council ne na luan lu tir lo turin abei chho ngar ani NLD sarkar laya investment and industrial department committee secretary u angcho cho u chuan tuna military council in privatize tura salchu atum sarkar ram le building te in lei ani chuan mi pui ti hlum na tur ral thuam le anmamo in ti saktin anglek ani ti in asoi thudang ngai thlang ma in tahan lam lo thlir lok ila tahan kalimyo le a chevel nimin July ninga sanghni le somni pakhat khan kalimyo huam chunga mi somni pasari an borala kalimyo Christian thlan mola mi sompali William anni July ni khat atanga ninga inkar ninga chunga thizat mi zale somthum paruk anni tukin July ni ruk sanghni le somni pakhat hian tahan bazar building chakle thlang kongkam dorkai anla thanem hle a dorkai than khat chu face mask po an vu aman lo thil leitu te po kut korbun mu tur an wang hle ti hriat ani tahan atanga le pan chong bike service an lom zeu zewa tahan atanga khampat kanan bus service am manglo ti hriat ani nimin July ninga sanghni le somni pakhat atang khan tahana Wesley hospital chu hontan ania darkar somni pali chung oxygen an thun thei to a ni khata litar somli bur somriat pariat athun thei thu hriat ani nimin July ninga sanghni le somni pakhat khan kalimyo oxygen momo tan ti in yanlin aung bus station gate chuan oxygen bur lian sang khat a present thu hriat ani nimin July ninga khan khampat khu a positive thar mi panga dam chuak mi pakua thi mi pathum an oma positive zongjong mi somli pariat an nia dam to zongjong mi somni pathum an ni ti hriat ani nimin July ninga khan kanan khu a COVID-19 sikai to zongjong mi somnga pahni thi mi pahni dam chuak mi som panga sikai en kolmek mi somthum panga quarantine center a mi pakua le home quarantine mi somni paruk an om ani thunai na ponglak nu hian military council sipaita kutura thi zohna thlak chin mi somriat pakhat an thi to Zelen media ina soidanin ICA Institute of Chin Affairs polte thu chua Chin state ta mi somnga pakhat Kachin state ta mi pahni Sagaing region a mi somni pathum Mandalay region a mi pakhat Rangoon region a mi pakhat Magwe region a mi pathum anvain mi somriat pakhat Chin mi military council sipaita kutuarin an thi to ani ICA hi somriat pariat generation Chin mi zirlai then khatta kai soina adin ani kalimyawa mithi hara senglo voin July ni rukhian jingdar sarile achanve atang khan kalimyawa mithi haltan ania tlailama po mithi anon lu bel zela wangin anla chol lo ti hriat ani ni tinin mithi anpung zela oxygen in dailona ana sata wangin covid sikai thoklama har sanna neite anthi zungjung mai sia tol chung mai se pakhat mang angchuan kan kalimyo hi chansuak theitu ma in am loem ni ti in Facebook a post hial ani kan puan to ang khan nimin July ninga khan kalimyo township chunga mithi report chin mi somni pasari an oma heng zinga hian covid positive mi pakhat rin hlel mi somni paruk an oma mi somni pasari zinga mi sompali chu Christian thlan mola William annia midang som pathum ta chu mundanga haral le phum anni voin July ni rukzet chuan haral tur mithi an thanam hle ti hriat ania apoi takzet ani renguna mun then khata chuan mithi haral na hi voi khata mi pali haral theina te mi somvel haral theina te a oma kalimya wa chuan mun khata pakhat chaute a oma wangin an haral senglo ani bera apoi takzet ani ole khati jongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu ania ngai thatu te hin zawai chunga lom thu kan soye